He whenua waiwaia, he whenua motuhake te mautere o Ruapuke. If you look down that way, see how you can see the beams coming through? Mō ngā uri pēnei I a reki whai. For me, it's our tūranga waiwai. It's our place of standing, it's our place of continuous occupation, and it's a culturally significant place for our whānau. He uri a whaif no te whānau topi. Tētahi o ngā whānau ko whakauru he tono mā taetai mō tā rātou mautere a Ruapuke. Kua roa nei te wāhi e kaha kina I ngā kai moana e ngā kamupene hopu kai moana. A rua wiki ki muri I hui tahi ngā whānau mō tēnei tono mā taetai. I think it's been a long conversation. It's something that just hasn't manifested itself overnight. These conversations have been going on for years. And I think whānau come to the point where we needed to put in some active sustainability management practices with regards to the fishery. With that in mind, that is why ultimately the wider Ruapuke Island Group whānau endorsed a mātaetai application to be submitted to New Zealand Fisheries. He motuhake tēnei whenua taurīkura kia tātou a Kāi Tahu whānui. Ka hoki atu ki te tau 1840 I hainatia te tiriti o Waitangi e tu Hawaii he rangatira no konei ki runga I tōna mautere a Ruapuke. I te wā o te hainatanga I whakamohio atu ki a rātou ka noho tēnei whenua taurīkura mo ana uri whakaheke pēnei te whānau whaif, te whānau kihau me te whānau whaitiri anō hoki. I grew up with my whānau, my grandfather, my koro, my grandfather, my father, harvesting mahinga kai, being of an age now where I take my tamariki to partake in those customary traditions as well. Mātaetai is about localised sustainable management of fishery. As mana whenua of the Ruapuke Island Group, it's really important that there's sustainable abundance of the mahinga kai for now, but also for future generations. Ko tā te kai whakahaere o te tiaki kai moana a Emma Taylor, e noho pūmau ana te tono mātaetai mō ngai Māori, e tiaki ana I tā rātou ake moana. Mātaetai reserves are a really important part of our fisheries landscape. They recognise the relationship that tangata whenua have with their traditional fishing grounds. And they provide for local management of customary food gathering in that particular area. They're really important to tangata whenua because it is a recognition of the rights that are guaranteed under the Treaty of Waitangi for local tangata whenua to be able to manage the customary food resources in their local area. These other outer islands, they're owned by Ruapuke whānau as well. Ko tā whaif, he motuhake ki te mau I te tono mātaetai kia hūroku te mahi ngā kai. The aspiration, I guess, is very much pinned to our why and the aims of our mātaetai application, essentially to ensure sustainable abundance of mahinga kai for now and for the future generations. If we can get to a point where there's license to be able to act in that space, then that's prosperity and moving forward for whānau. Tāre ana te wā, mena ka whakai te tono mātaetai me ngā mahi whaimuri ake. Shakayla Andrews-Alapaki, Tahu News. Ko te reo, te take.